Maganaja kariba ntura ya Nkiboi na Kipkona nibagwatanirite na kuthithia maandamano jama kadha kumenereria itonga bire bigwatanirite kenda kuonokia umwe wao kuma njareni cia borithi bwo gwijite nyuma ya mutano umwe na ritwa Justice Gitonga kurira nteriu uria wa mwandikite agitweka muthuganirwa uria munene untu bura bwatumire ekirwa mpini ya karibaba pariuga ngu cia mutano jo cionekanire mwituni jwa Ngaya indi wewengwa atoneka. Marin Karugi na ripoti ije. Ni maandamano ya kariba Nkiboi na Kipkona barabandamanite mwaka Kipkona stage kuruma na untwire bo mumero asore na itonga biraba kwane biwatanirete kwenda kurita ndene thuranira ntwete urore mpene cia Boris ari muthwanirwa akiringanithwo na kura kwa Justice Yetonga wari mukaria wa miramu ndene yawe na arane ntuku 10 ukuma ekura na kukirikana watharike niyo yatirimiro mundene na ngusi yawe cionekana ciena ndamu muithone ywa Ngaya. Tori ba Kipkona Nkiboi batorerwa arrestant Kipkona market na bauwa no mwanka beba lani muntu ora wonde okuritambia ciake afadhili manto ya muntu atoneka mbeweke bamurumaniria mbeweke na basoka bauoke akwethora ko inyonge werutere obangeta kuya kuritambia ciake na arita afadhili bwake kenda muntu ora okometete manto amaye atora bamuruma no wariko bauwa no nyambeweke rosonerai atoibwa kwe itonga bikoeto kunekela manto yake ndra mwere yuyu atonga yote koneke na atune bwone nto tuwere kato bwethie maandamano toye torume mbeweke na ndereba ntwete atonie amosoe ya atonie mwiri no ntoto teomba ko mama tuwe ko mitota mama na kiriario keke nene otela tote kuwa mbutwe nau eso iba internet otuko nimbwerere na muntu aso wakaura batu anto Nkiboi katukona we itara kurake omosi etora kairi okuro nyakuro ekakware mwane atemithia ka orina kuro ekware ko batu onto bora tukwira thirikari ntato itekirerwa mwanka Mkitonga menyeke inetire untu banywerete kamwana na kuwa batekira mwanka bone kimba kia itonga kana ari moyo na thirikari neyo kiontu bono rito ndio kya kwethi turakiri ikuthira 10 days tutira menya umora bukari na tutira nda kwaria ya woni muno etige kurwa ni siasa kwamberia rware nde mukombozi nye itonga kethira kuri mu itongo kwingilia manto ya twamweka hadharani tumeno fadhili worwani inkuriara sana kethira kamwiri itonga yute na umana orira nkoleli nkona nya nasaga olantu ibaguthikuru nya bariete meri thirikari yene ntu bingi muno byombo tutethie kumenya mwana wari bena kurucha kununkira na kethira nyandisi aiba kure mwibe nya no sabara bange ba ene ya esi kwa inkutukuromba sana tukaenu na kanyu tukiro itutethu na tututethwa batu katukonu mwere ywe tonga na tukara konu mwere ywe tonga tutekira na twetete katomugera tiaro murungi ni karika kinyatongeria baki siasa batonyerete areo muriongisa ya mkombozi na kuwa boti bwakauta bakathiatana na manto ya utiera familia itonge kuona kioto toteko mama nekatugwira thirikari atire totomerwe babe batowati no kinyami undra wantwete twendrwe kuo ibo wetegerwa twendrwe mindra ntwete na imuntu noro awaekerwa kinyari nyene kana kiorone kana muthika mundene manto ya kwamberia rware nkayukiria tukayukia atua nde mukombozi nekenda tumenya kinya Nairobi tumeyo manto ya weta nae na mbere tukaini bobu thirikari kinyere Nairobi nekenda tumenya thimwe muntu we kwirwa aina thimo o maibu kumenyekana no ntu na ringeri thimo noro muringerete ariko ario nebi otomasi AND bari aku invest rotererwa thimo bamenya no waringere tonga thimo tu otuko na kinya barabange na bare na muntu wo kusika ibabati ochungusha thimo chiae cio bamenyekane nimbi baracia na nimbi bieta nae na mbere nkiripotera weru Njuma kuma Kipkona Gembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa.